Ćao svima, sa vama je Fratelli, danas ću vam pokazati kako da dobijete free igrice na Steamu ili produkt keve. Znači sve što treba da uradite, dodate na sajt alkeyshop.com, link će biti naravno u deskripciji. I šta sad, registrujete se putem Facebooka, znači pisat će vam ovdje negdje Connect Which, imate Facebook ili Google, znači uvijek odaberite Facebook, mislim po meni. Sad, kada ste to uradili, ja imam trenutno 1800 pointsa, ali kad napravim ovaj klip, evo pokazat ću vam, imat ću 20.000 pointsa. Sad, i ako skinete Enemy Front free, 160.000 dobijete, ako skinete Garry's Mod, isto 160.000, Life is Strange, isto 160.000, evo vidite, ovdje na Don't Stray već prelazimo na 200.000, i na Far Cry 3 240, i na Murder Soul Suspect 240.000 isto, znači to dobijate i dobit ćete kupon da bi mogli da igrate na Steamu, evo vidite, oh fuck, bug. I napravit ću ubrzo klip kako staviti guarda na vaš Steam account. I evo, znači 20.000 sa zvukom, bez zvuka 10.000. Znači nadam se da sam vam objasnio sve što treba da vam objasnim i da nisam rekao. Kada možete šerovati putem Facebooka za 400 ili putem Twittera ili putem Googlea ili evo im ovdje. Znači imate Facebook share, 600 pointsa. Znači, evo vidite, sve to možete pročitati. Evo, znači, ako uđemo na link, baš me zanima, nisam pročitao. Znači, nadam se da ste nešto naučili iz ovog klipa. Znači, what game are you looking for? Znači, ovdje vjerojatno upišete ime igre koje želite. Ali to ostavljam na vama, znači. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste nešto naučili i da ćete sada lakše imati igrice na Steamu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i do tada, čao!